Počinjemo. Poštovane dame i gospodo, dragi sestre i braćo, uvaženi prijatelji, dragi gosti, želim da vam u ime inicijativnog odbora i u svoje lično ime poželim dobrodošlicu u Republiku Srpsku i Banja Luku. U Banjski dvor na sjednicu osnivačke skupštine Društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište Banja Luka. Prije početka današnjeg skupa ustanimo i pozdravimo rusku i srpsku himnu. Zato vas molim da u molitvenoj tišini odamo počast poginulim i stradalim za slobodu i prava srpskog i ruskog naroda. Neka im je čast. Dalje riječ prepuštam doktoru Tanasimoviću, našem budućem članu upravnog odbora. Poštovani prijatelji, u skladu sa članovima 3, 10, 12, 25 i 26 zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, objavljena u službenom glasniku Republike Srpske 52/2001 i na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u osnivačkom odboru, pristupilo se održavanju ove osnivačke skupštine. Ovaj odbor čine sledeća lica: Aleksandra Čavić iz Banja Luke, Kosta Čavić takođe iz Banja Luke, Nenad Tansković takođe iz Banja Luke, Veriljub Petronić iz Zvečana, Kosovo i Metohija, Republika Srbija, Aleksandar Aleksandrović Kravčenko iz Moskve, odnosno Ruske federacije, Aleksandar Guzijan iz Banja Luke, Aleksandar Čavić iz Banja Luke i Rafaela Čavić takođe iz Banja Luke. Oprostite, i naš dragi gost Vasilije Galjak iz Kosovske Mitrovice.
Dnevni red osnivačke skupštine podrazumeva izbor predsjedavajućeg osnivačke skupštine i zapisničara. Pod tačkom 2 i 3 su zadaci i ciljevi udruženja građana Kosovskog ognjišta i Banja Luka, predstavljanje statuta ovog udruženja, izbor organa udruženja, izbor predsjednika i potpredsjednika upravnog odbora i pod tačkom 6 to je razlog. Pre analize svih ovih tačaka ja bih zamolio naše drage goste iz Kosovske Mitrovice da pozdrave skup i želimo ovom prilikom da im se zahvalim što su pored situacije znamo i sindikata dole na Kosovu uspjeli da dođu i učestvuju u radu osnivačke skupštine. Sa moje desne strane je gospodin Vasilije Galje, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva, a pored njega tu su još i potpredsjednik ovog udruženja Zaveljub Petrović, kao i član udruženja profesor na Filozofskom fakultetu Kosovskoj Mitrovici Boris Brat. I još dvoje naših dragih gostiju, tu su Stevo Vranić, predsjednik asocijacije udruženja Rusko-Srpsko-ekonomske saradnje, te potpredsjednik ovog udruženja dr. Verica Živković. Molim te, gospodine, kako treba reći. Draga braćo, Srbi i sestre Srpkinje, poštovani Banja Lučani i gosti, pomaže Bog. Eto, malo sam uzbuđen, ja kad izađem u Majku Srbiju, obavezno pozdravim Majku Srbiju, a po to nekom rodoslovu Republika nam Srpska dođe tetka, pa i da pozdravim našu tetku, Republiku Srpsku. Imam izuzetnu čast da u ime Društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište iz Kosovske Mitrovice pozdravim sve prisutne na osnivačkoj skupštini Društva Kosovsko ognjište u Banja Luci. Znači, mi ćemo biti najjužnije i najzapadnije Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište. Mi smo s ovom pričom počeli tamo negdje 2007. Zvanično smo se registrovali 2008. Počeli smo to u dosta velikom broju. Skupili smo negdje 1500 pristupnica, proširili delatnost na teritoriji Kosova i na prostoru Metohije ima veoma malo Srba i nismo mogli uspostaviti neke kontakte. Čak smo i, znate, da je danas najveći kosovski grad Kragujevac, gde verovatno ima preko 100.000 ljudi koji potiču sa Kosova i Metohije. Tamo smo pokušali da napravimo jedan odbor, ali je to teškom situacijom koja se dole nameće, sve teže raditi neki plan. Što se tiče ciljevi i zadataka, čućete vi gospodina predsjedavajuća lepe ciljevi i zadatke, a onda život nametne šta mora da radite. Od 25. jula prošle godine i one čuvene intervencije Rose, mi se dole bavimo bukvalno zaštitom svojih života i uporno pokušavamo da očuvamo temelje Srbije na Kosovu i Metohiji. Ja sam jednom prilikom rekao da smo mi, Srbi sa severa Kosova, u zadnji moment stavili nogu da se kosovska vrata na malo duži period ne zatvore za Srbe. Jer sada je ta vrata krenula u drugom smeru, treba žestoko da se upre. Mi te moći dole nemamo. Tražimo pomoć Matice Srbije, tražimo pomoć svih Srba. Međutim, ja neću ovde da pravim politički problem, ali ono što Majka Srbije od nas radi, po mom dubokom uvjerenju, pravi najnoviju srpsku dijasporu. Bukvalno ne znamo da ćemo biti kosovska država, mi se borimo da nećemo pristati pod nikakvim uslovima, a Majka Srbija na to tera i gura da uđe u kosovske institucije, tako zvane paralelne ili subinstitucije, ne znam kako da ih nazovem. Ja na ovom osnovnom društvu na današnjoj osnivačkoj skupštini želim sve najlepše, da dugo radi, da svakim danom ima sve više članova, da ima pravih članova koji će se zalažu, koji će da na ono što mi pokušavamo da uradimo, a to je da na ovom
našem prostoru, počeći od Banja Luke, pa do moje Kosovske Mitrovice, tamo Ganje i tako dalje, koje je bukvalno zatrovano sa tom zapadnom kulturom, subkulturom i kako da je nazovemo, da objasnimo našim Srbima da postoji i druga kultura, da postoji pravoslavlje, da je naša Rusija majka svih pravoslavaca i da poštujemo svoje običaje, svoju tradiciju, svoje djedove. I ja sam skoro rekao, nije problem da mi odemo sa Kosova. Možemo povesti i porodice, možemo povesti to malo stvari što imamo, ali je problem kome ćemo staviti grobu na Kosovu, svojih djedova, pradjedova i svih naših predaka koja. Ja koliko znam, mnogo ljudi, Srba, ima neke bliže i dalje korene na Kosovo, ima neke grobe koje su tamo ostali. Nažalost, Šiptari danas preoravaju te grobove, prave smetlišta i ne znam šta još prave na tim našim grobima i tako. Ja mislim da bi ta velika evropska civilizacija i kako je pre neki dan Drevs meni rekao da su oni najjači, bar do Trećeg svetskog rata, mogla da zaštiti bar ta srpska groblja, pa ništa drugo. Veliko mi je srce, stvarno sam danas došao da vas pozdravim, da zaželim još jedan put uspešan rad i da se što češće vidimo. Da li gostovali vi kod nas na Kosovu ili vi kod vas u Banja Luci. U to ime, hvala vam što ste me saslušali. Hvala gospodinu Gajku na ovom izlaganju. Ja bih mu se dodatno zahvalio ime svih nas, a i svih ljudima koji pokušavaju da urade stvari koje ja, nažalost, bih maćeha Srbije nije ustojno urade. Ja Srbiju, kao nekog predsa Kosova, ne mogu više da smatram majkom ovakvom kakvom. Mislim da ovo vezivanje da Rusija nije služa. Sljedeći naš gost. Pomože Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje, ja sam Veroljub Petrović iz Zvečana, predsednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovo Vojništva iz Kosovske Mitrovice. Želim da se zahvalim na dobrodošlici braći i sestrama iz Banja Luke, a toplo iskrenoj dobrodošlici želim da se zahvalim što nas smo počastvovani da dođemo ovde da se formira još jedno društvo Kosovsko Ognjište, koje će širiti saradnju ne samo na ova dva društva, nego i na ostala društva koje će kasnije biti predstavljene u narednim izlaganjima. Hvala, braći i sestre, osjećamo se kao kod kući. Članovi koji nisu, članovi glavnog odbora koji nisu došli danas sa nama iz nekih opravdanih razloga i znate kakva je situacija kod nas, želim da prinesem njihove pozdrave. To su predsjednik udruženja pisaca Kosova i Metohije, pisac Milan Mihajlović, član upravnog odbora iz Gračanice Novica Kostić, član glavnog odbora društva Ćirilica pilot pukovnik prinzi Milorad Đošić, urednik lista Srpsko-ruski glas Predrag Obradović iz Pančeva, predsjednik Crnog krsta Beograda dr. Milan Pirnat, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Slovanja Igor Budimirović Bidža, predsjednik humanitarne organizacije Mati Tatjana, gospođa Ljiljana Karanović iz Novog Sada. U prethodnim danima kada sam pravio spisak na poziv naše gošće i sestre Aleksandre Čavić, sa mnogim predsjednicima udruženja sa kojima sam se čuo, rekli su mi, mnogi ne mogu da dođu iz opravdanih razloga, ali želim da pročitam iz kojih sve gradova je stigla podrška, poruka podrške ovom skupu. To su predsjednik Srpsko-ruskog jedinstva Desa Milenković iz Beograda, Valentina Denčanski, predsjednik Srpsko-ruskog društva Nikita Tolstoj iz Vršca, predsjednik Borivoje Lešin, predsjednik Srpsko-ruskog udruženja Don iz Paraćina, Radojka Kovač, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Novog Sada, Uskoković Rodolj, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Vrbasa,
Aleksandar Saša Najdanović, predsjednik društva iz Požarevca, Dalibor Milenković, predsjednik društva iz Niša, Miodrag Draganče Marković, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva iz Malog Crnića, Dalibor Milenković, njega sam već rekao, pardon, Radiša Dragojević, predsjednik društva Sveti Nikolaj II. Romanov iz Petrovca na Mlari, Dragan Mihajlović, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgij iz Velike Plane, Tomislav Simić, predsjednik društva Prijatelja Rusije iz Kruševca, Aleksandar Toković, predsjednik društva iz Subotice, Milan Bjelogrlić, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Zrenjanina, Desa Boren, predsjednik udruženja iz Bačke Palanke, Kočević Miloš, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva Srce iz Kule, Umetić Dejan, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Sremske Mitrovice, Bojan Torbica, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva iz Temelja, Život Isaković, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Loznice, Lazarević Dejan, predsjednik udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Mladenaca, Branislav Đurčić, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva iz Sombora, Ivan Isaković, predsjednik stranke Moja Rusija iz Šapca, Snežana Gačić, sekretar udruženja Desanka Maksimović, društva iz Smedereva, Smiljana Petrović iz društva Srpsko-ruskog prijateljstva iz Ljubovije, Sava Petković iz društva iz Štrpca, Snežana Mirčetić, predsjednik društva iz Kladova, Pavle Todorović, predsjednik udruženja iz Kraljeva, Miroslav Banaćanin, predsjednik udruženja iz Čačka, Dejan Skobić, predsjednik udruženja iz Bečeja, Vlado Mićunović, predsjednik udruženja iz Novog Sada, Denis Pavličić, predsjednik udruženja iz Negotina, Zoran Jelić, predsjednik udruženja iz Valjeva, Branka Dikić, predsjednik udruženja iz Užica, Simo Kuč, predsjednik udruženja iz Ćuprije, Popović Dragan, predsjednik udruženja iz Kragujevca, Marijana Mladenović, predsjednik udruženja iz Novog Sada, Društvo sunarodnika i prijatelja Rusije, Rusija Novi Sad, tako se zove preciznije, Marina Vučković, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva iz Trstenika, Ljubomir Bucek, predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Rajevski Vronski iz Aleksinca, Kostić Gordana, predsjednik društva iz Smederevske Palanke, Goran Petrović, predsjednik društva iz Zapatina, Mirko Gagić, predsjednik društva iz Veternika, Radovan Mihajlov, predsjednik društva iz Bača, Slobodan Nikolić, predsjednik društva iz Šapca, Borislav Rakić, predsjednik društva iz Zemuna, Novica Mihajlović, predsjednik društva iz Sente, Predrag Obradović iz Srpsko-ruskog glasa, njega sam napomenuć, Negosav Stojadinović, predsjednik društva iz Jagodine i Dragan Grenović, predsjednik društva iz Prokuplja. Pored ovoga, želim da još kažem nešto, nama je poslao pozdravno pismo predsjednik organizacije Kosovski front iz Ruske federacije, Aleksandar Kravčenko, koji je bio ruski dobrovoljac u Bosni za vreme rata, ranjavan je u borbama za vreme rata. 18. februara po proglašenju 2008. po proglašenju samoproklamovane države Kosovo, dan nakon proglašenja, ruski veterani koji su ratovali u Bosni su doneli odluku da formiraju društvo koje se zove Kosovski front. Imamo izuzetno dobru saradnju sa njima, od mnogih delegacija koje su dolazile iz Rusije kod nas na Kosovo i Metohiju, sa njima imamo, ovako da kažem, najiskreniju, najbratskiju saradnju. Aleksandar Kravčenko je poslao svoje pismo koje vi možete videti na videobimu. Ja ću da ga pročitam na srpskom jeziku. Pozdravno pismo u vezi sa osnivačkim sastavkom organizacije u gradu Banja Luci. Draga braćo i sestre, Sveruski društveni pokret Kosovski front pozdravlja osnivanje u Republici Srpskoj društva Srpsko-ruskog prijateljstva sa simboličnim nazivom Kosovsko ognjište. Danas nijedan pravoslavni čovjek ne može biti ravnodušniji pri pomenu imena srpskog kraja Kosova i Metohije. I nama, Rusima, je veoma drago kada shvatimo da sveto ime ovog kraja služi kao sigurna osnova za rešenje i učvršćenje srpsko-ruskog bratstva. Ime Kosova za nas predstavlja ideju oslobađanja duha od vlasti trulog sveta koja nam dolazi sa zapada. Mi verujemo da je blizu trenutak kada će oslobođeni tog duha naši narodi doneti slobodu svetoj kosovskoj i srpskoj zemlji.
Aleksandar Kravčenko, predsjednik Moskovskog savjeta Sveruskog društvenog pokreta Kosovski front. U završnici želim još jednom samo da kažem našoj gošći Aleksandar Čavić i doktoru Draga Tarasković, draga braća i sestre, svaki početak je težak i nas početak je bio vrlo težak kad je društvo osnovano. Mnogo truda i rada treba da bi se videli vrlo mali pomaci. Mnogo treba naprezanja, mnogo razumevanja. Još jednom želim vam svaki uspeh i sreću i nadam se da ćemo imati sve bolje i bolje saradnje. Zahvaljujem. Sljedeći naš gost iz Mitrovice, gospodin Bratina, pa ga molim da se obrati. Da izađemo se. Pozdravljam, drago braći i sestre iz Republike Srpske, pa sam bih želeo da zahvalim Sandri i kao ste divni ljudima koji su naši domaćini, ali hvala vam još jednom. Ja nemam mnogo što da kažem, osim da smatram da je uloga rusko-srpskog prijateljstva do kraja nesagledana na našim prostorima, koji su bar evo 60 godina natapani mržnjom prema svemu onome što je rusko, često i svemu onome što je pravoslavno, pa tako da danas ne možemo ni ići odmah na neku razvojno veliku benevolentnost kod ljudi koji bi se eventualno angažovali oko ovoga. U nekim svojim kontaktima koje sam ostvario u Ruskoj federaciji, meni su uvaženi ljudi dobre volje, pre svega, jednu od stvari savjetovali, što sam ja prenao našim rukovodiocima iz Kosovskog ognjišta u Kosovskoj Mitrovici, pa želim i ovdje to da kažem. Rusa kao i Srba ima i ovakvih i onakvih, to je sasvim logično i tu ništa nije čudno. Ali onaj savjet koji sam ja u Ruskoj federaciji dobio, to je da ako se obraćamo nekom od Rusa za pomoć ili za saradnju bilo koje vrste, da ih nipošto ne tražimo na našim prostorima. Meni je deputat Markov kazao, vi u Srbiji imate konozinu. To je jedini čovjek koji možete sarađivati. Svi ostali su karijerno tu ili iz drugih razloga i po najmanje patriotskog razloga. Stoga, ako hoćete spone sa Rusijom, morate ići u Rusiju, a ne čekati da neki Rusi koji dolaze za profit ili sopstvenim poslom s njima praviti kontakte, osim naravno poslovnih i drugih. Ali poslovne kontakte možemo da pravimo sa bilo kim, pa naravno onda i zašto ne sa Rusima. Moja druga ideja je ta da ideja srpsko-ruskog prijateljstva nije samo kulturna ideja u jednom užem smislu, da nas spajaju zajednička vera, približan jezik, slični običaji, iako se naravno običaj razlikuju kod nas od kraja do kraja. To bi po mom sudu bilo neko udaranje u prazne talambase koji nikuda ne bi vodili, ali ovo mogu imati jednu ozbiljnu suštinu. Znači, suština je u tome da se upute, da se pronađu one organizacije u Rusiji sa kojima se dalje može sarađivati i sa kojima se može sarađivati na sasvim konkretan način. Druga stvar, verovatno zadnja koju sam htio da kažem, to je da u ovom nabranju toga šta mi ovde imamo i šta... Što se smije? Dakle, mi imamo, ja mislim, imamo 70 udruženja rusko-srpskog prijateljstva razno-raznog vrsta. Daleko od toga da bih ja sebe, kao neko može tako svrstati, recimo da ne prepoznajem sebe kao nekakvog prevelikog unitaristu ili tako dalje. Smatram zaista da svako od naših udruženja u gradovima u kojima se osniva treba da radi samostalno, slobodno, naravno, u skladu sa načelima koje prihvata,
ali da je poželjno da na neki način, nekom što kraćem vremenskom roku, po mom sudu, se formira jedno srpsko-rusko udruženje pod nazivom Kosovsko ognjište, ne zato što su mi sa Kosova i Metohije, nego zato što je Kosovo i Metohija toliko veliki simbol da pominjem Kosovo i Metohiju i dobijate u stvari kompletno srpstvo. Naravno da je Vojislav Koštunica grešio kada je govorio Kosovo je Srbije. To je tačno, ali formalno. Prava stvar u ovoj situaciji je obrnuta parola. Srbija je Kosovo. Jer Srbija je i Srbija, a Srbija je i Republika Srpska. Srbija je i Republika Srpska Krajina, Srbija je i u delovima Slovenije, recimo u Žumberečkoj gori, Srbija je kod Krajine takođe, i ako nisu to sve naše teritorije, a ono, to su sve naši ljudi. I onda svi ti ljudi mogu da i trebaju da sarađuju. A kako će sarađivati ako budu otuđeni jedni od drugih i u svojim gradovima, sami za sebe, uz trud izuzetnih pojedinaca i tako dalje, ostvarivali kontakte i ne delili te kontakte sa ostalim udruženjima. Zato druga preporuka koja je došla iz Ruske federacije jeste upravo ova, za mene preporuka, da je ta ogromna Rusija, da je tako velika zemlja, da ona ne može sarađivati ponaosob sa 70 malih ili 100 malih udruženja, već bismo trebali da gledamo da se što više ujedinjujemo u okviru same ideje oko srpskog-ruskog prijateljstva i posebno oko ove ideje koja je važna, koja je formulisana kao kosovsko ognjište. Ono je ovde. Ono je u mom gradu, ono je u Kosovskoj Mitrovici, ono je u Nišu, ono je u Trebinju, makom srpskom gradu. Prema tome, da bismo mi delovali sa uspehom, konkretno, da bismo mogli da imamo uspeha, moramo ujedinjavati svoje snage. I braća iz Rusije su nam to toplo preporučila da svoje sujete spustimo, da razmišljamo lokalno, odnosno da delujemo lokalno, onoliko koliko se moguće, ali da razmišljamo globalno. Pa globalno u okviru jednog globalnog srpstva ili, ako hoćete, globalno u okviru svega onoga što se oko nas dešava, a da mi nemamo pojma. Osim svega, i ovo ću ti zaista poslednji, izvinjam se, tugačko govorio, treba živeti danas. Danas je jasno, i koliko hoće da otvori oči, jasno mu je da svet ne izgleda onako kao kad upalite televizor između 8 i 11 uveče. Svet nije malo na to ne liči. Svi centri svetskih sila su se pomerili u jedan, hajde da kažemo, recimo, četvorovo, petovo, nije važno. Ali on je svakako u tom petovo, taj petovo možemo ga započeti iz bilo koje tačke. Iz Moskve, Pekinga, Hong Konga, Singapura, iz New Delhija, iz Brazilije. To je danas stvarno stanje. To je stvar koja će neumitno doći. Ali ako mi ne nameramo da propadnemo kao subjektivitet, kao Srbi, kao narod, kao ideja i kao čitava ova borba za koju su svi ovoliko krvi dali, kompletne porodice, čitava sela, gotovo narodno, onda je ujedinjavanje jedna vrlo, po mom sudu, mudra ideja. Eto tako, to je. Hvala profesoru Bratili na ovom kratkom, rekao bih sveobuhvatnoj analizi jednog problema u kojem živimo i koji je pred nama. I mislim da praktično imamo obavezu ako želimo da ostanemo da ga krajnje ozbiljno analiziramo i ako je moguće na našu korist rešimo. Mislim da je ovo jedini pravi predlog i možda jedna vrsta zaključka za ovakav jedan skup, da nam samo to ujedinjenje i usmeravanje pozitivnih snaga kao odbrani samih sebe pravoslavlja vodi nas ka krajnjem nekom cilju, a to je opstanak ovoga što mi jesmo. Očigledno se sve polarizuje sve više i više, iako se to nama, kako vi kažete, prikazuje u sasvim nekom drugom svetu.
jednostavno nas dovodi u situaciju da budemo slepi kod očuje, ali očigledno da postoje ljudi koji vide bolje i drugačije i hvala vam što nam to prezentuju, znači da se sa tim izborimo u budućnosti. Sljedeći naš gost, kako sam malo pre uvodu rekao, je gospodin Stevo Vranić, predstavnik asocijacije Udruženja Rusko-srpske ekonomske saradnje, što ga molim da se izgleda. Ja sam Stevo Vranić, predstavnik već predstavio, da sam diplomir inženjer geodezije, ovdje sam nekad i radio, imao sam u sveučilišnu firmu. Predstavnik sam u asocijaciji ove ima 4 godine i naš cilj jeste uglavnom ekonomija, da kroz ekonomske projekte pokrenemo i kulturu i duhovnost i tako dalje. Za ove 4 godine smo uspjeli da u svim gradovima Srbije instaliramo kancelarije. Šta nam je cilj? Da našim članovima pomognemo da lakše izađu na lokalna regionalna tržišta, da i u duhu standardizacije proizvodnje i u ovom savremenom svetu i u certifikati i tako dalje. Šta smo mi uradili? Mi smo za ove 4 godine uspjeli kroz neke projekte da pokrenemo neka tržišta vezano za zdravu hranu, posebno za zdravstveni turizam. Znači, stavili smo akcenat na neke oblasti koji u principu mogu da idu. To je zdravstveni turizam. Šta smo radili? Mi smo kroz neke seminare potpisali smo uglavnom ugovore sa ruskim veteranima, jer smo sad trenutni njihovi zastupnici. Šta radimo? Pokušamo kroz edukaciju da im prikažu da su naše banje ipak i ustanove veoma sposobne da oni dođu kao turisti i tako dalje i normalno da ulože neka svoja sredstva, da pokrenemo neku priču i kroz zdravu hranu i kroz projekte. Zadnjih par godina smo uspjeli i kod nekoliko ruskih firmi da dovedemo, počeo od Niša, sad trenutno dovodimo u Valjevu, jednu rusku firmu veliku, koja već hoće pravi projekat za preradu voća i povrća. Sad nam je u planu da dođe jedna Ruskinja koja hoće otkupiti sve zadruge po Srbiji. Ja sam malo pre rekao pred Aleksandrije, daj da budemo u ponudi zajedno, da krenemo sa nekom jedinstvenom ponudom, možda ima neka lokacija ovde i možda ta neka zadruga koja ne radi godinama, možda taj ruski partner nađe interes i smisao da i ovde pokrene istu priču od prerade, otkupa, sušenja i tako dalje. Znači, jedna celokupna priča koja će da pokrene i normalno, mi smo krenuli od priče da ekonomija povede kulturu i normalno i duhovni deo i tako dalje. Trenutno sam ja zadužen ispred srpske dijaspore svetske kao koordinator za projekte ekonomske, znači ja sam koordinator za Srbiju, dr. Verica Živković je isto koordinator za Srbiju, zadužena za zdravstveni program, radi uglavnom oko infrastrukturnih objekata, to ću vam sad malo reći. Ja sad trenutno sam u nekoj ekspanziji ovako na neko, svu tu infrastrukturu koja je propala vezana za zdravu hranu, propale zadruge, fabrike, normalne i nekretnine i ove banje koji su nekako u fazi raspadanja da nađemo kupca i da se okrenemo polako, pokušamo i prema ruskom tržištu. Normalno, nismo tu zaboravili kulturu koja je isto neki pokretač, isto je to neko milje, nama je kultura isto bitna, pogotovo imamo ugovor sa veteranima Rusije, sad nam dolazi 9. sledećeg meseca Evgenij Buntov, on je direktor Kulturnog centra Rusije, inače predsjednik Kozačkog saveza Rusije, čovjek koji je veteran, koji hoće da prikaže taj deo neke tradicionalne ruske kulture, uz neke programe gde će ruski lekari da izlože koje su to metodi lečenja i načini kako oni da dođu u naše banje i tako dalje. Znači, mi kao UCES zadnjih 4 godine uspeli smo da u svim gradovima Srbije postavimo neke ekonomske kancelarije, interese, uglavnom su to kancelarije naših članova koji su proizvođači, znači proizvođači zdrave hrane. Pre mesec dana smo organizovali sajam zdrave hrane u Valjevu, koji je uspešno prošao, medijski dobro praćen, bio je međunarodni sajam. Tu sam doveo i predsjednika svetske dijaspore koji je na sreću našu došao, video da i ta naša dijaspora treba na neki način da se informiše, ne znam, kroz neku našu srpsku štampu, da pokušamo da i te neke naše dedove koji su odavno pobegli odavde, kroz neke projekte i nove investicije koje su normalno na pozitivno osnovu da ih vratimo na naše tržište, pa će valjda i deca ta njihova trčati za kapitalom i ja kažem više puta, eto nam osnove da ta omladina se i vrati i ostane. Znači, to je neki deo projekta koji mi veoma razvijamo. Mi smo trenutno možda najbrojnije nevladino udruženje u zemlji. Imamo svuda kancelarije, imamo čitave timove za sve oblasti zdrave hrane.
poljoprivrede, turizma, zdravstvenog, duhovnog. Tesno sarađujemo sa Ruskom crkvom, radimo i taj duhovni program koji nismo zaboravili. Zašto to radimo? Pokušavamo kroz taj neki duhovni program gde nam dolaze ti turisti iz Rusije da povučemo i nekog investitora, jer smo shvatili da i crkva normalno kao, iste smo vere, braća smo po toj osnovi, ima neke partnere koji su zainteresni da dođu u Srbiju. Normalno ta patriotska linija je veoma bitna kod veterana i veoma jaka, verujte, mi smo neke oblasti Rusije kao Svedovskaja, ne znam, Uralska i tako dalje, veoma dobro obradili, sad nam dolaze sledeći mesec koji hoće da obiđu i čak smo doveli jednu rusku televiziju državnu, ćemo dovesti, koja će da snimi jedan, nije to dokument, to je promotivni film, šta to može da se ponudi Rusima trenutno. Normalno, mi smo ti koji treba da im kažu da je zdravstveni program, zdrava hrana, normalni turizam i seoski sve i tako dalje. Ima puno stvari koje mi možemo da ponudimo, smatram da smo dosta u zaostatku i da nam je vremena dosta malo. Pokušamo na neki način da, kažem, našom jezikom ispoprcamo, da nekako krenemo, uživimo i deo i zdravstvenog, i normalno, i seoskog, i duhovnog, i proizvodnje zdrave hrane. Na nekoj, što kaže, propaloj zadružnoj osnovi koja je već uništena, taj zadružni sistem na Srbiji je totalno uništen. Pokušamo da oživimo neki tip i po evropskom sistemu i neki tip zadruga, udruživanja, da tu jednu grupnu priču, na koje je fabrika, udruženje fabrikara i takvih proizvođača, grupišemo da bi u toj ponudi bili veoma ozbiljni. Često je naša velik nedostatak u ponudi, u normalnom disparitetu cena i u normalnom, što kažu, nekoj nelojalnoj konkurenciji, da oporimo to je jedno pravo tržište koje bi funkcionisalo. Normalno, ruski partneri koji sad treba da dođu, oni uglavnom idu na to da otkupljuju otkupne stanice, finansiraju proizvodnju i naš cilj jeste da proizvodnja bude tu u Srbiji. Da, normalno da je deo omladine koji tu i koji radi da ostane i da mi prodajemo gotov proizvod. Ja sam veoma zadovoljan što u nekim stvarima veoma uspevamo, veoma smo dosta uspeli. Srećan sam na neki način što kroz deo te ekonomije povlačimo i taj kulturni i duhovni deo i veterane Rusije koji zastupamo, što kažu njihovi su zastupnici za Balkan, kompletno njihove interese zastupamo, vezano i za ulaganja, i za duhovni i ekonomski, sve te programe, čak i kulturne programe koje smo mi po ugovoru od njih dobili, mi pokušamo, recimo, kroz neke investicije iz nekih privatnih razloga i tako dalje. Znajte samo da Rusi hoće da ulože samo ako znaju čoveka lično. Znači, kod njih nema Rus koji je ovde, rekao je profesor, dobro, ne tražite Rusa u Srbiji, taj će vas 99% prevariti, u Srbiji šetaju razni mešetari, ko zna kakvi, puno je Srba isto prevarno sa ruske strane i normalno i Rusa sa srpske strane. Mi pokušamo neka udruženja da normalno uvedemo pomognemo nekom redu na tom tržištu. Ja bih sad malo toliko što kaže vezano na ekonomiju, doktor će vam reći njen deo, ko što ona malo više upoznata. Ja sam srećan što sam danas poznat. Drago mi je da sam uopšte danas ovde. Srećna sam što mogu da pozdravim toliko veliki broj ljudi i prijatelja, među kojima se osjećam kao među prijateljima, braćom i sestrama i da uopšte imam čast da danas prisustvujem ovoj prvoj skupštini Rusko-srpskog ekonomskog i uopšte sveobuhvatnog prijateljstva. Ja u stvari danas sam ovde u ulozi Kongresa svetske dijaspore srpske i kao potpredsednik našeg udruženja Rusko-srpske ekonomske saradnje. I ono o čemu bih ja danas ukratko rekla, to je da ćemo težiti da razvijamo taj zdravstveni turizam. Pokazalo se da je potreba svih ljudi u rasejanju od Australije preko Norveške, Kanade ili čak Crne Gore i svih naših prijatelja i Srba koji žive u mnogo zemalja širom sveta, postoji velika zainteresovanost za turizam i za lečenje u Srbiji. Prvenstveno to je lečenje u našim banjama.
zatim lečenje od strane stomatologa ili nekih drugih oblasti kao što je estetska hirurgija i tako dalje, da ne ulazim u detalje zašto su oni sve zainteresovani ovde kod nas, pa čak i za veštačku oplodnju. Verujte, mi kao lekari, veoma smo cenjeni u svetu, mi dajemo širok doprinos i kada biste krenuli od jedne do druge države sveta, skoro da nema ni jedne u kojoj nema vrsnih stručnjaka u oblasti medicine. Na ovom mestu ja sa jednom tugom slušam komentare kako je Srbija maćeha i doista mi je žao što naša vlada nema više sluha za probleme svih ljudi, ne samo u rasejanju, ne samo na Kosovu, nego uopšte za srpski narod u celini. Mislim da bi se onda drugačije ponašala i da ovo što mi danas radimo i ovdje gde se nalazimo na ovom mestu jeste u stvari nešto što pokušavamo umesto celokupnog srpskog naroda da uradimo. Da pokrenemo našu ekonomiju, da pomognemo da na onim oblastima gde doista imamo velika bogatstva, kao što su banje, kao što su prirodna lečilišta, izvori raznih voda, rudna bogatstva, ta negde zdrava hrana i svašta nešto što i zemlja Srbija i Republika Srpska i samo Kosovo, jedno bogatstvo koje mi imamo da upotrebimo na pravi način, da ga prezentujemo svetu i da ga dovedemo, a samim tim i ovi seminari i ovo okupljanje mislim da služe za to da se međusobno povežemo, da razmenimo iskustva i da jedni drugima pomognemo da nešto uspešno uradimo. Taj seminar koji će biti organizovan početkom jula, negde od 8. do 14. jula, sa 3 dana seminara od 9. do 11. u Vrdniku će se održavati, jer prosto Rusi koji će doći izrazili su volju da obiđu naše srpske manastire na Fruškoj gori, jer to smatraju našom svetom gorom. Ne samo što će obići manastir, obići i neka naša sela i voljela bih i želela da i vi posle ove osnivačke skupštine dođete i budete naši gosti i pomognete nam u nekakvom zajedničkom cilju da negde pokrenemo iz mrtvila celokupno srpsko življe. Hvala vam još jednom i mogu da kažem da mi je bila čast što sam danas ovde. Dragim gostima, mi smo sad u obavezi da pređemo na formalni deo jednog ovakvog sastanka, a kako to ne bi trebalo previše dugo, mišljenja sam da tačku 2 i 3 spojimo, tako da bih vam ja sad ukratko mesto analize kompletnog statuta koji je predložen za funkcionisanje ovakvog jednog udruženja, pročitam samo ciljeve i zadatke našeg udruženja. To je član 9 i u tom članu stoji da su osnovni ciljevi udruženja afirmacija i negovanje duhovnih, kulturnih, naučnih i drugih vidova saradnje između srpskog i ruskog naroda, te imajući u vidu kulturno-istorijsku celovitost ova dva naroda u istorijskom kontinuitetu i polazeći od toga da između njih postoje vekovne istorijske, civilizacijske i kulturne veze bazirane na istorodnoj i slovenskoj pripadnosti, pravoslavlju i bliskosti jezika. Sistematski rad na međusobnom upoznavanju srpskog i ruskog naroda, što ćemo činiti putem učenja jezika, razvijenja svestrane saradnje u oblasti nauke, kulture, umetnosti, sporta i privrede i organizovanje umetničkih, sportskih i drugih skupova, predavanje drugih manifestacija na bazi umetnosti. Poboljšanje međusobnog informisanja i podsticanje privredne saradnje. Razvoj stvaralaštva i podizanje nivoa kulturne razmene u oblasti pozorišne, filmske, likovne i muzičke umetnosti, organizovanje pozorišnih predstava i filmskih projekcija, organizovanje likovnih kolonija i edukativnih radionica u formi poletne škola crtanja, slikanja, ikonopisa i drugih vidova likovne umetnosti te organizovanje muzičkih nastupa. Borba protiv svih vidova rasta nacionalne verske isključivosti i mržnje, jačanje svesti o potrebama društvene zajednice, organizovanjem podrškom i učestvovanjem u humanitarnim aktivnostima, pomažući udruženim pojedincima i porodicama kojima je potrebna pomoć samostalno i kroz
kroz saradnju sa drugim društvenim organizacijama. Svi prethodno navedeni ciljevi će sa posebnom pažnjom i obavezom biti ostvarivani u odnosu na Srbe i pripadnike drugih naroda ili poreklom sa Kosova i Metohije, kao i Rusije i pripadnike drugih naroda ili poreklom iz oblasti zahvaćenih etničkim motivisanim sukobima na prostoru bivšeg SSR. Ovi su ciljevi nekako sveobuhvatni, rekao bih, ali smo iz prethodnih izlaganja mogli da čujemo otprilike koji su putevi realizacije svega ovoga. Nemamo snage, naravno, da sve ovo ovako sveobuhvatno ni brzo, ni detaljno realizujemo, ali se ja iskreno nadam da uz pomoć svih ovih udruženja, kako je profesor Bratina rekao, i nadam se jednog krovnog udruženja, uspemo da realizujemo na obostrano zadovoljstvo. Kažem jednu formalnu obavezu da predlog ovog statuta stavimo na glasanje, pa molim prisutne članove da se izjasni ko je za prihvatanje jednog ovakvog statuta, odnosno ciljeva ovog udruženja. Ko je za? Za. Da li je neko protiv? Suzdržani? Ne. Proglašavam u skladu sa ovim glasanjem ovaj statut usvojenim, praktično i ovaj program udruženja. Sledeća tačka dnevnog reda je izbor organa udruženja. U nekim našim kontaktima mi smo za članove upravnog odbora predložili Tanasković Nenada, Aleksandra Kravčenka, koji je, čuli ste, iz opravdanih razloga odsutan, i mog kolegu zemljaka Aleksandra Guzija. Pa vas molim da je ovaj predlog stavimo na glasanje ko je za ovaj predlog. Hvala. Da li neko protiv? Hvala svima. Sledeća stavka je izbor nadzornog odbora u koji su predloženi Veroljub Petronić, Galja Krasilije i Aleksandar Čarić. Pa bih i ovaj predlog stavio na glasanje. Ko je za? Da li je neko protiv? Hvala. Mi smo u obavezi da na osnovu protokola Skupštinu prekinu na 30 minuta, mislim da nema potrebe za tim danas. Slažete da glasanje je javno, tako da nemamo tu šta mogu da menjamo. Ja bih na osnovu svega ovoga što je do sada urađeno uopšte na pokretanju jedne ovakve inicijative i sazivanju u ostalom svih nas na ovom mestu za predstavnika udruženja predložio Aleksandar Čarić, pa i taj predlog stavljamo na njegu. Po statutu je samo još jedno objašnjenje i predstavnik udruženja i predstavnik Skupštine, tako da bi u ovom slučaju te dve funkcije bile objedinjene. Tako da, ko je za ovaj predlog? Hvala puno. Da li nemamo protiv? Hvala još jedno. Tačka 6 je razno. Pa vas molim ako bi još neko da... Gospodin Gajnik. Pošto su mi Srbi, ja malo, nisam baš star, ali dosta dugo pamtim, počeli polako da se vraćamo veri, red i običaj, da pored što svaki Srbin ima svoju slavu, svaka firma ima svoju slavu, pa trebalo bi i svako udruženje ima svoju slavu. Sad, statutom nije predviđeno ko će to usvojiti, da li upravni odbor ili skupština udruženja, ali znači svi koji ste bili prisutni danas ste članovi skupštine do sledeće skupštine. Ja samo kažem neka moja iskustva. Ima mnogo srpskih svetaca koje se mi slabo sećamo i slabo slavimo. Mi smo konkretno u Kosovskoj Mitrovici uzeli zajedničku slavu
odbora Ravnogorskog pokreta i Društva srpsko-ruskog prijateljstva Kralja Milutina, pošto je tamo kod nas na Kosovu manastir Banjska 42. zadužbina Kralja Milutina za 41 godinu vlasti i koji on gradio da bi bio njegov sakralni manastir gde bi počivali njegove koste. Međutim, igrom slučajeva i istorijskih dešavanja njegove mošti se danas nalaze u Bugarskoj. Bugari su zovu veliki kralj i u trenutnoj situaciji teško da ćemo dobiti mošti. Pokojni počivši patrijarh Pavle, najveći živi srpski svetac, je bio blizu toga da dobije deo mošti, međutim, opet se dešava. Da kažem isto, ja sam aktivan i u udruženju Guslara Srbije. Mi smo uzeli za slavu udruženja Svetog Savu episkopa drugog. I ja sam uzeo okrenski prolog, čitao tamo šta bi ovako bilo podesno, predložio Skupštini tri predloga. I kad smo ga izglasali, ja sam pročitao ovo kratko što ima u okrenskom prologu i što sam našao na internetu o njemu. I bila mi čudna rečenica, kaže, moštinu počivaju u Peći. Ja sam bio na 10 puta u Peškoj patrijaršiji, ali ne može čovjek sve da zna. U Peškoj patrijaršiji kad uđete ima 3 crkve koje su jedna iza druge. Jer prvi puta kada sam ušao u crkvu, u stvari uvijek sam ulazio u prvu, to je najveća crkva, tu se zapale sveće. Znači, to je posvećena Mati Bogorodici, druga je posvećena srpskim svecima, a treća je Svetom Nikolu. I kad uđete u tu drugu crkvu, sa desne strane stoji kivot i piše Sveti Sava Arhiepiskop. Tako da, pošto eto mene su tamo stavili nadzor, to znači da treba da kontrolišem šta kada dobro radi i da moram jedan put godišnje doći u Banja Luku da vidim šta mi prijatelji radi, što će biti veoma drago. Ali mislim da treba izabrati jedno stvarno srpskog sveca koji postoji u Srpskom pravoslavnom kalendaru i proslaviti kao slavu. Ne, ništa, to je samo nakon koji dolaze zapisniti i možda suštite. Predac, hoćemo li da glasamo i ovom predlogu? Da su sve. Da se... Društvo ima slavu ili da ne? Da... Za slavu? Tako? Ja bih predložio da stavimo predlog na glasanje, a onda smo mi u obavezi da taj datum, odnosno tu slavu i prijavimo kroz zvaničnu slavu udruženja. Personalno statutu je tamo gdje piše znak pečat, stavite da zarezom stoji i krsnu slavu i u sljedećem članu krsna slava je i konkretno samo da je sljedeće stava. To samo treba napraviti intervenciju izmjenu statuta. Dobro, to ćemo izmjenu statuta, imamo... Skupština mora izmjenu statuta, tako da svejedno osnivačka skupština može da sad promeniti da zaključa se konačno. Dobro, stavljam sad na glasanje predlog da udruženje ima svoju slavu. Ko je za? Hvala. Da li neko protiv? Hvala. Ja bih imao jednu objekciju, ako dozvolite. I meni je jasno da bi svako mogao da izabere jednog, svaki grad kome postoji udruženje odgovarajućih sveca za svoju slavu. Zašto je meni bila jedna slava za čitavu udruženje? To sam ja htjela predložiti, međutim, malo će biti vjerovatno nazivno oko... U duše možemo se dogovoriti da jedne godine bude ovdje, da jedne godine bude tamo. Tako da jedne godine dolazimo svi u Banja Luku, jedne godine idemo u Kosovsku. Vjerojatno će biti problem da neće moći svi da dođu koji žele da dođu, bit će onemogućeni, jer da ne delimo ljude, jedni idu za Banja Luku, drugi ostaju kući. Znači oni koji ostaju kući, isti ljubor na nešto idu za Banja Luku. Spojimo se vidjeli. I meni je to najpravičnije, da ako jedno udruženje bude jedna slava. Dobro, ako je jedno krovno. Naravno. Šta se voliš? Mislim da
treba ići ka tom pravcu? Ne ka tom pravcu, ja sam ipak za drugu opciju. Bolje da vi svi možete dođeti kod nas i mi dođemo kod vas. A već sam rekao rečenicu da u kalendaru ima mnogo srpskih svetaca koji se retko pominju i retko slave. A druga stvar, ni sva prezimena, svi Jovanovići ne slave jednu slavu. Jedni drugi. Mi je dosta ruskih svetaca. To je neko pitanje za razmišljanje. Postoji čak negdje tamo početkom maja, ja mislim, u kalendaru, to sam ja dugo razmišljao, veliki ruski svetac Radonješki i tog dana je sabor svih srpskih svetaca. Znači, to je isto jedan interesantan datum. Tako ima. To neko ne stoji su... A dobro, to smo. Pa dobro, to mora da ima neku svoju simboliku i mislim, treba to izanalizirati da ne bude da rešava da ne preživi. Mislim, i ta slava je poruka neka. Ja sam trebao, znači, u odluku o imenovanju organa upravljanja društva Srpsko-ruskog prudejstva Brodsko uništvo Banja Luka, član 1 ima 6 stavova. U trećem stav da se dopuni, piše, predsjednik udruženja i potpredsjednik udruženja su ujedno i lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje udruženja. Sad ću da razložim zašto mislim da treba da se dopuni. Iz razloga toga što nekad se može desiti da i predsjednik i potpredsjednik budu onemogućeni da idu na neku akciju ili da idu na neki seminar ili na neki skup, te stoga predlažem da se ovaj član dopuni. Znači, predsjednik udruženja i potpredsjednik udruženja su ujedno i lica ovlašćenja za zastupanje i predstavljanje udruženja ili ona lica članovi društva koje predsjednik ili potpredsjednik udruženja koji oni ovlaste za određeni period ili određenu akciju opštim aktom potpisanim od predsjednika i potpredsjednika. Jer možete se desiti da ne mogu da idu, pa onda ovlasta nekim aktom ili na 3 mjeseca ili neku bolest ili tako je. Može da iz formalnog razloga Skupština mora da uslovi odluku o osnivanju. To je trebalo na početku, kaže Skupština je najviši organ, pa može to uraditi bilo koji imamo. Znači, odluka o osnivanju, to je obavezno da je Skupština uslovi, pogotovo imamo tu audio video zapis, pa ne bi da na taj način izigravamo da to formalno da pisamo kasnije. To je broj 1, broj 2, da se usvoji odluku o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje, a podržavam ovo s tim što je u statutu rečeno da članom 6 i članom 21 čini se da stoji da predsjednik, da društvo zastupa i predstavlja predsjednik ili potpredsjednik, odnosno predsjednik upravnog odbora, član upravnog odbora ili drugi član koga oni ovlaste kad nisu mogućnosti da predstavljaju i zastupaju udruženje. Također ima ovlaštenja predsjednika da on može specijalnom ili generalnom punomoćju vlasti bilo kojeg člana udruženja da zastupa i predstavlja udruženje kad je on ima mogućnosti da je to. Zbog čega je ova odluka ovakva, ja inače se bavim sudstvom registracijom, zato što kod nas sud insistira na formalno pravnom aktu koji je uređen zakonom. On ima pravedni jaki zakon, ovdje su sudski registar i traži da se odluke tako napišu da se ne bi mogla sama odluka široko tumačiti, da društvo može zastupati i predstavljati bilo ko, znači u toj odluci generalno da on zastupa, a u bilo kojim internim aktima saradnje sa drugom organizacijom bilo koga se može imenovati tima. Dobro, znači ovaj član je materijalno i sadržanosti u članu 6 u potpunosti objašnjen. U potpunosti... Član 6. Evo, sam da... U redu, 21. Sam da svaki ja primjer.
U skladu sa statutom, mi smo obavezni da usvojimo, naravno uz saglasnost vašu odluku o osnivanju društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište Banja Luka. Ovom odlukom vrši se osnivanje društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište Banja Luka, te se utvrđuje naziv, sedište, bliža adresa, datum osnivanja, delatnost, osnovni ciljevi, te imena i prezimena adresa osnivača. Cilj da sam malo prepročitao, naziv udruženja je Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište Banja Luka. Malo pre sam i pročitao imena članova koji su osnivači, odnosno inicijativnog odbora. Delatnosti udruženja su izdavanje knjiga, izdavanje novina, izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, ostala izdavačka delatnost, ostalo obrazovanje, izvođačka umetnost, pomoćne delatnosti u izvođačkoj umetnosti, umetničko stvaralaštvo, te delatnosti ostalih organizacija na bazi učlanjenja. Sad bih pročitao član 7, član 8. Članovi osnivačke skupštine svojim potpisom daju saglasnost na osnivanje udruženja. Spisak osnivača udruženja sa potpisima i ličnim podacima je sastavni deo ove odluke. U članu 8 stoji da se ovlašćuje Aleksandar Čarović, čiji Ranka, nastanjen na ulici Bana Milosavljevića, broj 18 Banja Luka, da kao predsednik udruženja i u svojstvu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje udruženja izvrši posle upisa udruženja u registar udruženja građana u Osnovnom sudu Banja Luka. U prilogu je spisak osnivača udruženja. Ovu odluku stavljam na glasanje. Ko je za? Da li je neko protiv? Hvala. Dakle, smatram odluku o osnivanju društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište usvojeno. Uz ovaj statut, mi smo sad praktično... To je nekako zakon, pa to je postavljeno. Da, to je član 26. Deset je dano, 25 je nešto. Treba da se počitite, to je zrečenici, 26. Postupak za izmjenu. Statut udruženja donosi Skupština, a na predlog predsednika udruženja i pribavljenog mišljenja upravnog odbora. Statut se smatra donesenim kada je za predlog glasalo više od 2/3 prisutnih članova, s tim da je potrebno da Skupštini prisustuje natpolovična većina članova Skupštine. Dakle, to važi za danas, a i za eventualne promene u statuta, odnosno predsedništva. Odluka o imenovanju organa upravljanja društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište Banja Luka. Pa bih pročitao još jednom imena ljudi koji su izabrana u ove strukture.
Organi upravljanja udruženja su predsjednik udruženja, potpredsjednik udruženja, upravni odbor i nadzorni odbor. Predsjednik udruženja i potpredsjednik udruženja su ujedno i lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje udruženja. Predsjednik udruženja predsjedava sjednicama Skupštine udruženja. Upravni odbor ima ukupno 3 člana predsjednika i 2 člana upravnog odbora, a nadzorni odbor ima ukupno 3 člana predsjednika i 2 člana nadzornog odbora. Još jednom za predsjednika društva Srpsko-ruskog prijateljstva Kosovsko ognjište Banja Luka imenuje se Aleksandar Čavić iz Banja Luke. Za potpredsjednika društva Srpsko-ruskog prijateljstva se imenuje Rafaela Čavića također iz Banja Luke. U upravni odbor se imenuju Nenad Danasković iz Banja Luke, Aleksandar Guzjan iz Banja Luke i Aleksandar Aleksandrović iz Moskve. Za predsjednika upravnog odbora imenovani Nenad Danasković, za članove Aleksandar Guzjan i Aleksandar Krevčenko. U nadzorni odbor su imenovani Aleksandar Čavić iz Banja Luke, Veroljub Petrović iz Kosovske Mitrovice, odnosno Zvečana i Kosta Čavić iz Banja Luke. Za predsjednika nadzornog odbora imenuju se Aleksandar Čavić, a za članove se imenuju Veroljub Petrović i Kosta Čavić. Imenovani će obavljati poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i statutom udruženja i odluka. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a upisuje se u sudski registar nadležnog suda u slučaju Banja Luka. Predstavio bih i ovu odluku još jednom na glasanje, da se slažete sa izborom ovo sa ovom odlukom i imenovanjem. Ko je za? Hvala još jednom. Da li neko protiv? Hvala. Nisam baš vičan na paperologiju, da se izvinjava, to nije bilo baš sve tečno. Eto, iskoristio bio priliku da vam se zahvalim svima što ste došli i što ste učestvovali u svemu ovome. Ja se nadam da će nam sledeća skupština, koju smo obavezni da kažemo bar jednog godišnje, biti brojnija i da ćemo već imati neke rezultate rada. Ako još neko hoće li se obratiti skupinu? Hvala nam, ovdje piše da se obraćaju. Na ovo izabrane vredi da se predsjednik društva obrati na kraju. Ja bi još jednom da se zahvalim naše braći i sestri sa Kosova i Metohije iz Republike Srbije što su došli u uveličali naš skup. Pozdravljam da se zahvalim svom suprugu koji je bio moja najveća podrška tokom svih ovih mjeseci izrečanja od decembra mjeseca kako smo došli sa Vanjada i znači tehničke i finansijske podrške. Hvala vama svima što ste došli i sad bih vas sve pozvala ovako zajedno da odemo u restoran Novac na jedan koktel i zakus. Hvala vam još jednom. Hvala. Sindra, da diplomatski kez i kamer. Ja sam to da vidim kako će se čuti.